Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kajing Yakob nyak tuk-tuk ke Arsengi haki surok bakhoro khoram kabalatiak ke first RBMSC Motocross Challenge 2023 bala pelong dak Ribhoi Motor Sports Club kelas dang hak arpau terik Kuala Lingkot Arjar Arpulai Hamadan Kurkalang Bhoi Lembong dak kajing Shimenta kumbas nyupusan ngut girang bat kithe nyak tuk-tuk na keleng gijela jong ketan citai lamingi kani kajing Yakob budai ruk sinjang beningkong bala pelong dak Ribhoi Motor Sports Club dak babu Ahmad ya kathong ban kentiu ya kini kejat jingele akai bat kham tam ban se ya kasap kapong jong ki samla gi bojo sutanat banya thuk-thuk hagi surok khoro khoram bat ki jaka ba pun khre karpang am banya stat hagi surok ba kabala banon ra kajing mensaw ba kajing jabus kosi ya kini kajing Yakob la play perda do ba pinhun ring hyang ubolong kum khongsan haringkat kajing don lang jong ginong yalam Karibhoi Motor Sports Club ki bakan thup yo president uba Lance Shadap general secretary uba Ivan Seliang u advisor uba Isnei Hing uba Ailong Pariat bat kiwe ke klub pun kreru ya ke khusnam dak song pisa ka ba arlak tengka ringkat ke trofi hagi jing ko ba pair ki ba kentup ya ke expert ke novice ke two stroke ke scooty bat kandon ru ke jing ko ba kerpang na ka bentai kinthai lani female class bat ke Ribhoi class